by coming with Shoko Yamamuro, esteemed Balinese dancer and previous Dharma Swara teacher. The traditional penyambutan is reimagined, typically performed in the female style. The focus is on notions of reception and invitation alongside purification and blessing. Here, the exploratory works also consider the group's identity as New Yorkers performing Balinese arts via the lens of expatriate artists. Shifts in concept of gender, style, and movement are explored, with the artists drawing simultaneously from Balinese root and the freedom afforded by their imagined experience in an introspective and ultimately celebratory works. Hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penampilan kedua, yaitu tari Pagar Ayu. Pagar Ayu merupakan karya kolaborasi antara Koming dan Shoko Yamamuro, seorang penari Bali ternama yang juga mantan pengajar di Dharma Swara. Karya ini menghadirkan tafsir baru atas tradisi penyambutan. Biasanya dibawakan dengan gaya feminin, karya ini berfokus pada gagasan penerimaan dan undangan, serta penyucian dan pemberkatan. Di sini, proses eksplorasi juga mempertimbangkan identitas kelompok sebagai warga New York yang menampilkan seni Bali dari sudut pandang seniman ekspatriat. Pergeseran konsep gender, gaya, dan gerak dieksplorasi, para seniman memadukan akar budaya Bali dengan kebebasan yang lahir dari pengalaman mereka sebagai perantau, menghasilkan karya yang bersifat introspektif sekaligus merayakan semangat kebersamaan. Well, ladies and gentlemen, so here it is, the dance Pagar Ayu.
Thank you.